Pa mor dda wyt ti'n nabod gweddill chwaraewyr Cymru yn Cwis Cyflym Kick? Barod? Barod. Pa 3 chwaraewr o Gymru sy'n chwarae I Nottingham Forest? Wayne Hennessy, Nico Williams, Brennan Johnson. Perffaith. Pwy yw'r chwaraewr talaf? Kiefer Moore neu Joe Roden? Kiefer Moore, easy. Da iawn ti. Enwa 3 chwaraewr Cymru gyda'r enw cyntaf yn dechrau gyda J. Joe Morrell. Da iawn. Joe Allen. Da iawn ti. And another Joe Roden. Ar dan. Pwy yw'r hynaf? Daniel James neu Chris Mepham? Oh, I'm going to go DJ. Anghywir, agos iawn, ond mae Chris Mepham yn 5 diwrnod yn hŷn na Daniel James and Lucas. Enwa 3 chwaraewr Cymru gyda'r enw cyntaf yn dechrau gyda B. Ben Davies. Brennan Johnson. Da iawn ti. Amddiffynwr. Oh, Ben Cabango. Da iawn ti. Cwestiwn olaf, pwy sydd wedi ennill y mwyaf o gapiau? Aaron Ramsey neu Ben Davies? Mae'n agos. It's close. Close. Oh, it's a difficult one. I need to get this right as well. I'm going to go Ben Davies. Anghywir eto. And Lucas. Oedd y cwestiwn yna yn anodd. Sut ti'n teimlo? A little bit disappointed. I felt there was a few more I could have got right. A lot of them were close, a bit sneaky questions, but yeah, not too bad. Nes ti'n da? Da am ti. Thank you.